Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo praviti jedno jako brzo i lepo letnje jelo, prženo. Ovdje imamo mladi crni luk, patliđan koji je ispečen, paprika je također pečena, feferona, paradajz je također pečen i oljušten i potrebno su nam jaja. Sada ćemo patliđan oljuštiti i izblendati zajedno sa paradajzom, a papriku ćemo naseckati i krećemo. Ja sam sipala ulje, zagrijala se i prvo ćemo propržiti malo crni luk. Sada kad smo malo propržili luk dodajemo papriku, malo sol, to lijepo pomešamo, ostavimo malo da se proprži i onda dodajemo paradajz. Sada kada smo papriku malo propržili, dodajemo blendirani patliđan i paradajz zajedno. Vidite kako je gust. Ako želite da smanjite, da brže ispržite, bolje vam je uvijek paradajz da ispečete u realni i mnogo je ukusnije. Evo kako mi se lepo upustilo, još imam dosta sosa. Sada ćemo samo pomeriti jednu stranu i dodati jaje. Sad sljedeće. Sada smo ih malo posolili i stavljamo poklopac i ostavljamo par minuta. Naše prženo je gotovo. Tako je ukusno, sočno. Jaja su prelepa. Morat ću da probam. Tako da napravite i probajte. Prijetno!